ngingim don gajing bajing tu yaw no riu simat hapo ka party. And I kini ki riu simat ki tao yung system. Kabal pelong yung iban bo big question mark. What is this? Kaya kamu na yung gini kaya ka mapila. Puli ya ka ka bagi to siya ka party bangi kwa bansot di kenrum kenram. Ho ya ka ka party ka laray ladat ngikloy man pediang. Tengay ka party ka ban slow to bakala garay. Bag nila ongi ka party kajing bakla jang piban rai ngikloy ban identify bat piba ngiro gila bakla. Wala himdon menta ka decision making. Halo kata ngila kloy ban penret. Baro ka bring nyo trap ki om ja shanoba adal ba. Hatu ki paipa. Kensanya ya ka party ka bagyang skan. Ka party ka bagyang terli. Baro khoi ki nong ketap ki office bearers. Ano ki. Baro khoi office bearers. Om don way ru office bearers. Uba mi uba kento ya ka party. Baro khoi ni do khoi ka SSC. Lain no don way. Ki burom ki pediang yang arai jongga state executive committee but kajingkali kalong hatu ki paiba pi sngosongnya ya kaban ai kajingkersan ki jongpi ya kaban late and pensngat ya ki bril ki bilek persa ka party lane pin don menta bat ka party bat teli melon hadu menta ne tebat kawi ke bang aku aban kali kalong hatu pin ai kajingkersan ya kibayan don bentar but kiban ay information sa ke NPP kiba ay information kiba feed ya ke information ya ki nong yalam jong ke NPP ya ka bayadai but ka internal matter lene kampo ing jong ka BPP ti hang ni hoy ko masya keren hang ni ngimla banlen menswa hapor bengi job election MLA nagalian juga party ngilai i ba secretary jong ke party Dr. Ricky Jesingkon ila penmi hadim larai ke state executive committee ban pasiti sya ki MLA baro somot bagi day ban pentre hok ya kata ke MLA scheme hakalinti ke babet ke basya ek mastuna kalong ban ngasai ke zero ya laingut ki MLA ki jongi i ba Livingstone Karpran iba price tawel mapanyang iba adan bela the same way ki ba board renti ya kan ni jing patha jong ka SEC ka tho chi lingba i Dr. Ricky ka ru compensate kami ka scheme ka long ka bet ka syai hakmat jong pai ba uba board balang henry tang ka bangi sem jing ka dei ka bang ngim bar mangi ru ngim yo chuba shu se ki pai ba kwa ban ya thu ye ni kini ka jing pin thut ya ka party kam dei ka batang menta nandu bangile ya ka MP election ru kam dei ni nagaliang to state executive committee nagaliang to state election committee ni don go way karan bangin prieng de Dr. Ricky Jesingkon Henry haga to ko poru don badim ju ibri ba question wa politically ya ka jing rong kartong jong ya ka jing jit jong ke party ya Dr. Ricky Jesingkon Henry Herkopor ni kebong yupi nakaliang jongi ngim kwa ban pipa sabar yang kami yang kamsen jong ke party but ka ar ka balai bang kwa kan hini ga janmit ulong ba haba ka dei but ka jingra yakibil ki private member bill what assembly ru kiwei ki MLA langut ki MLA ki jongi Wabakin leche assembly, kaya consult, kaya keren. But kada don hiru ke jingtha naga state executive committee bayi ki no ki issue bandra. They even tip lang ka SSC nang bangin nombo ya ke SSC haka jingdum. Hendai don pat UMLA chung. Uba leche assembly klem tip ya ke ka ba unra assembly. Kaba ki way pat ki MLA kim tip but bon ki bill ki ba ura assembly kilong apa kiba persyawar ru buat ya kanong rim joko parti balik kastan joko parti kani ka pendengo wan ki MLA ki jongi badan assembly te pi menchua kala yo itu ka kubor ba ong ba ki
Syai marwai ubarit elba kini ikubor tu di kawai ke jing kalau ma haba ki bapli ki emeli jungi kim bana kinop te ti kumno kinle perkani kalau penbo jing sibun ya ki laimut ki emeli ki jungi ki bom bana isu ke ba ra haba kim yang pada ki beri we criticize ba ki marwai tiga tu ke tiga point ke ba tiga ba sama ke point ke ba kwa kren ke jen mit lomba haba pipet ni naka state executive committee nila ya shimhi ka way ka rai ya ka bangin let ban ai jingmut ya ka job observation policy ha adin beketua committee ka khot yani ban ai ya ki views but suggestions ki jungi te ni nakaliang juga party la jit yang but Dr. Erpis Welbrani ban let ban ai kata ka jingpin snow go jungi ya ka job reservation policy ha ka tu kapor te ni ngala le ai la ai jing tho da ka jing ai jing bit chung ka party ngala le ban kren hende ka ka ba phi ka long ba u emily chung ka not so long u mi shakmat ba u le hang te ha kmat ka committee claim I board ka state I views suggestions but hadin para media ni ru ngitip na media ni na media ni ba content jong katu ka suggestions but views kilong persya but kilong kibom ya ha but ka suggestions but ka views jong ka voice of the people party teganong ipi kila bon kini ki instances ba kum kini yani nakaliang jong ka party nakaliang jongi isngo ba kabahai ni bangin ya sya namar pa kata ka dei hi gijing kwa jong pai ba bangin ya teli tine kaliang jongi ngim kwa anya pra ngim kwa anya pai tingi ya sya hele hadin bakalami ha kini ki ya menden mo kami menden kami akatu ka trailer jong tu social media te ngim ban se shu ban ha ban mi sikmat ban ya tu ya baja gijing sya te kanong ipi ha party ke jongi amdan mano ru badan hakli ya party ya kata ada pransa namar ha party hi kan be da ka ni yashim decision da consensus da ngimla ban da consensus ni shim da majority decision but nila pinti kenal bayak itu ki bom ya ka jing mut ke jongi ya ka jing klan ke jongi ya kata jing persya ke jongi ni da bo ha record ban ong ba ya kan ni karai ni la sim henry uta ukrem menjur bat uladon kini i jing snow ki jomo te ya kata ni la le da ban ong ba man le marway man rai marway kalong tang ke jing no ka ba klem no rim ka ba pensusi om tang yo president henry ka party hiเป็นรางประทับได้เป็นมีจริงสุดโหปกลาก็มองอีพีอุเวรุนองเกตกรรมดอนที่อุบมีเดดอนอุเวรุนองเกตกรรมว่าประชาเอกปาร์ตี้แต่ตั้งอุเวนักกิจขอดอุเมมเบอร์เดนองเกตกรรมจงกับ state executive committee ว่าประชายากับปาร์ตี้บัดกี่เวเปิดกี่ active member ที่งิมปัดยาการทันนี่มากี่ได้ตั้งกี่ active member กี่ลาบันนี้man kapor haji isa ki active member ibu katkum ka constitution jaga party ki dai men renew man usnam hinde nakadau jaga kapor ka ba ni sepsi tom hi ben yakip track te ki yailong ki active member hinde ka jingsi sakat kuma constitution ki active member ada kim seu man usnam kamut kakut no to ti kalian ngejongi ni dan bet ka vision kata ka vision ke jongi kemana patai kalau man pin 4 pin 4 ben kladul ya kabri nutra ke celah jungi par ko kita dekat hong jungi te habang yak let sika baru ni ong ba ni kwa ya kata hong te akan ni election kay ke banging yo akan ni MDC gelong ba penyekren ko ba Edelbert la question ini la bo jingli ni natuk pas short start campaign te Henry ikami shu aka meeting ru is ngabe Henry ka party ke ya chakma ni campaign kan long bay
di dalam ke positive campaign ban nge i ke response ke jong ki pai ba bagi pai ba isanya ya kata ke jingnya bang lenti jo ke parti but kum bayakren ya pi mene kalong ba hatu ki pai ba ke isanya ya ki beran jingnya dei ba ke NPP nekin dan ke isanya ya ke BPP ada ki si dan ke jingnya ya ki bedon ki ba information ba ke NPP di kilap bendon ru kajing ada ke bajan ngimlap mantip namar ko menshwa ko penlap akat ko first time yi ki ko bo ba ibarat edelbert menshwa idon lang hi bar ke NPP bar ke MDA government te malu malap mantip ya tayo kala ke namar ki ba ke NPP ke persang taman yolun ki MLA mo ki ka warga kongres su jan kriap lama ke PDF ke kriap lama di merupakan ya ke parti jernih juga di persang ya tadi mah nanti pendai kayak ke mga sungtu i orang bagi pai pai di kesan ya ke voice of the people party di kesannya ya ke leadership